Kani kalong gajing primna syapi ki parlok rawon bijus tenan bani khwai nakapor sikapor. Bahkan sadun ke jingkup khwai dokha kabala peniain dei ba pi makdo rengkat bat ki parlok. Kejaka kadai hapo pung padar Paris Solai Riboy District Kapung Kalong Tangkawai. Tarik khwai kadai sipau tarik benai khatwai aja pulai. Kapor khwai kadai kendai baje mstem adu lai baje janmet. Kador juga tiket kadai khasan spa tengka shiruyang uai khwai. Ki price 4 kilom kumni. Barangkong lailang baar silak sanpau, balai silang, basau silang, basan silang, banriu silang, banyu laipo jar, bapra khasan hajar, bakandai sipo hajar, basipo san hajar. Bandalor ki price kan sadanru ka construction price arputali lai hajar tengka marway. Bad ya ka tiket khwai en sadi lupa haka kendai tering benai kharwai ajar pulai haka po sibaji janmien rengkat bad ustagar ban bu jaka. Nalor ki dok kharim ladap bente dok khatmai mentaka sengi kalai tering benai bakharwai ajar pulai haka po nyu buje mestam nriu kental. Bad haka teka sing khwai kan sadanru ka lugidro kador juga tiket kade lai spa tengka bad lada shim atri kade san spa. Ki price 4 kilom kumni. Barangkong kakali lada pimshim kakali insai da kapisa silak san pohojar. Kabar lai pohojar, kabalai sipohojar. Badha kane ke jing kop khwai ka parking ru ka biang nak menta ki program ki bawan da kakali kila ban penyeng namar kadon kamadan ka biang bat ka jaka ban penyeng kali. Bad ya ke jing tip ba kampanya. Pila ban kontak ha uni number. Itu layak lah. Cek. Wih, hapus jam. Halo. Nah, cek. Maaf, cek. Cek. Wih, hapus jam. Halo.